नेपाली साहित्यले नाजाम बाखाउ चोमी विजय मल्लया अदृश्य काम न नाङ्गो नेपाली भाषा बाखाइ त नेपाल भाषा भ्याइला खनिमरुको इच्छा नाममा बन्टेन थो बाखा विक्रम सम्वत 2027 साले साझा पुरस्कार प्राप्त जुगो एक बात हो अनेक मोर नाङ्गो बाखाउ सुफ्टी भ्याइला यो ख प्रस्तुत बाख्ने मिसा यौन मनोविज्ञानिक कुला टगडो न्याना दिस खनिमरुको इच्छा बाखा थट्न्याई गब्ले गब्ले मुटिए मुलु घटना जुवै कि ठाउ नापे डक्को खट एकदम गोलमाल जुको लक गजुयो डक्को मिले जुइ तुमको विचार त मिले मुजिया छाल ब्याल जुइ तो ठाउ संस्कार सया फैमको गुगेना मुने हाहाकार व वया ठया दैमको जे अजाउ ख अर्थात ठाउ टले चम ललितै बारे विचार नाचनो ख खठडो जीव जिम पासा कृष्णदास छनु सन्ध्या कायले टिनखे चायो हुनको टिनखेले चाय रातुना न्याब्या ठ्या चायो ठिटी खलाना हुनिको जिमसन लाना हुनिको खे छु कठाइ चोप दैमको नौके छु सिद्धान्त प्रतिबार न याइमको फगर खजक जुइ ठट यो मयो आधारे खजुइ परस्पर मिले मजुको विचार त न स्वीकार या हुनिको गुके जिमको ध्याने मोरो समसामयिक राजनीतिक घटना ठठको रुचि अनुसार खलागो ठगो दृष्टिकोण उकिएको विरोध व समर्थन यागो मतलब ठोबारे ठोसिया उत्तरदायित्व जिमुको छुमरो नापलाई पि मनुटाको चरित्र व इमुको बुद्धि बारे न छौनियो खलागो मानव जिमुको विचार या पाछि ख मिसर खसा इमुको बारे खलागो बाला बामला अथवा प्रगतिशील अप्रगतिशील शिक्षित बस ठौन छम मिसन नाप्ला त वइको बारे जिमसा अनायासे खलाना छाडास वो शिक्षित मक तर नापैम भाट टोटा मे मिजन कै पेन हो ठोया खे जिमि त्यान होना वइ नापैम भाटमा शिक्षित म रूप गुण दुम जुसा छु बच्चा कटर तयु खे संग मरो जिमसा वो मिसया दुसा सेट चोछाया तर मनो दास मानाया आम्फो छा दासा वो मिसै त नाप्ना वइको बामलाको चरित्र छु बच्चा बच्चा जुसा कुखिने गुया तर जी कृष्णदास तथा ललिता थपिन पाले चम ज्या जी वइको बारे यक्को खस्यो वइको बालाको रूपे बारे खलाबले ललिता तस्क बाला मिसख टले ओठे बाला पे सोछम मिसन मरो तर वइको ब्या अजाम मिजन अपन जुलके गोम कुरुप जको मको खुडुम न ख भाग चम कोको बेको म टुसिलुम व ठौकने अचकलि दागले बच्ची महमस याबले उसा जको मरिया चुनी लासा लागे दनन डडे अकुल जे अजुचा अजाम विचित्रमा मिजन त ललिता खे जाम मिसै त मा बोपिस छुस्या बिउजी तर जे थन सियो के कृष्णदास छै अवच नापानी से बामला नेटुन्ट मोरो देव मोरुग्ने विवश ज्या अजा मनुना प सम्पत्ति दृष्टि वे मा बापिस बिया छौजी ठौ टक्न टले वे आधारे कृष्णदास छचले ज्यात न तर अठि जुसा ललिता थे बाला मिमिसा मालदास अजाम छुया म कुरुप म पाटिट वाना न्याठान वनपो किमोक्सा सुना मसिक दुनिया दुनिया लेवटे आजुफो तर व अजा छुमया जिमठा टले गुलिमुछि मिसत बया वंगडो पाटिट वाना ठछे चौन मेमे पार्के आवन दुनिया दुनिया सिंह पिन दुरयको निन्दो तर ठोय अक ललिता ठ लोगाम भाटिया सुसा कुसा जाना न ठगो चरित्र सुई पाखेन सेंकी मबियो वइको जहाँ ठिको बालसँग आकृति गाम्भीर्य व क्याटोको स्वभाव अठ्यासीडो गुण पच्चै बसठ्या नकली नखनि मरो सहज सरल व स्वाभाविक खण्डो वइको क्याटोको स्वभाव व नाइसिसँग व्यवहार सकले मुग्ध जो तले सक्षना वेटा चोछा सक्षना हनुमन त वइको अज्याको भाट प्रति चोन्याको सेवा व ठगो कर्तव्य पालन नाचुङ खनिबले जिन गब्ले गब्ले छक्क जो जिटन ठुकिन लिचोला जे मनमन वेटा मानेना श्रद्धा न तया थजाको दृढता संकल्प अजाको इच्छा कामना इट कोटला कठोर आत्मसंयम स्वेबले पलकै लागि मुवा व भाषण इट पाचना जिपि चञ्चल व आत्मसंयम हिन पि मिसपि न्यने वे मेगे इज्जत दो ले म पलक जे विचारेना कृष्णदास त टीजगतया न्यावे ठजो नैतिकता व अनैतिकता न्यस तस्क जटिल नाचामी मिसा ताठ्या काम बास्न पाके प्रेरित मजुसे भाटिट टोटुक जुसा व अपराध मखो तर काम बास्ने लक्ष्य खस व स्या लाख गुना प्रतिबद्धता धर्मित कर्तव्य मानेना पालन यापि व उकी निम्ति जीवन बलिदान यापि मिस्ते बेसजी जे वइ ततै बारे तयु ख कृष्णदास सित मरिया अले जिपे चाहला छेसोया वना जिच्छे उन्टेन हो कृष्णदास जित जिताको समाज शास्त्रीय सफो काउनी मुखल ढगालो मंकाबिल जीवन अपन छे होना वइ कोठा होना सफो कया ल्या वेचन हो जित पलक आसी ध्या उतले होना जिन अनियत होना ई छाटा वे समाज शास्त्रीय सफो फुइका पलक जागा कोठा सु दुआ व उठे तुन सफो चिना ओके पाके सोया न्यनी कृष्णदास तथा ललिता दना तुन जे बुलु दना मुसक निलाटया चास जिला कृष्णदास क्वा वल ढगा चुना गो चु लिसा म विसे चीज का जाय फले फेटल
जे सो ए नियम मोटी लिगौ ख चसल लुम न अले वे दृष्टि जिता वे व्यवहार हो आचरण तस्क सौम्य सरल हो हिडे ग्राइटल बयानी आ मफुको रूप हो बालसे चंगो हिसिया ल्याचा है मोरो मुर्सी साधारण नीलखण्ड याचन खले छु कठाय बामलाको छि लुइक मको थजाम सुन अपन लोनी मछि म बांलाको स्वभाव गुण दुम मिसै पाट अजाम लोगान अपन तुल्न जके यासा सुन नुगो छाम मने नुगो टेफै मको तर थ मिसै त उके छु प्रभा मोरो बर सुखमय क ठगो तन मन व लोगायत स्वाक स्वाजना ठगो जीवन पनातुन धर्म यको आस्ततया डक्को इच्छा व बास्ने त कोटला ठट पाना होला जिगो मने चित सुमन्त जिगो मने वयु छौ कथा एक गजबको विचार ल्या होला हन बना वस्रटा टरम मनै न्यने छ कोचु उठ्या जुया ठगु मनि खपना पनि मफ्याटया छिगो ठजाउ ठाकोको तपस्या कना गुब्ले गुब्लेला अजुचा छिगो जिन्दगी छिगो धर्मैटा छु ख हल्याया फैमखो ठुकी सन्डे डो छिगो ठासे मेपिन जुसा गोठा चुली रंगल जे गुली डे रंगल जे छिक पनि पाट अपासका उसा मरुम जुया छु जाया मको गुमेसी पाके छु आस मरो अ जुसा छिस भाटिया सुसा कुसा हो मिसै धर्मैटा पचे उक ठुकी मयासी दना चुना दिल छिगो सयागो शक्ति हो धार्मिक स्वभावित चोमसासे सुचुनी भई मेपिन जुसा जिउ खपट्या मुजो लगा जितया मको सुयादिस जे थो दुनुरो हे त्या चुनो चिता चोमछापि सुदुडका टले छिटे भीम बालाको चरित्र दुनु सुखना का तयारी छ न्याम सोसा पलके सुख पलके इच्छा पुंगट ला शर्मे भचन चुटा मकासे यो यथे जुयाचन नजिट मिया लालाठी जुयाचन इमट न धर्मप्रति आस्था दो न त्यो मट्यो त वेस्यो बासना व कामना इमको लागि सक्ता ख छु मक्सा तो समाज त्यो मट्यो इला चुटा कामा इपिला शारीरिक व वन खाली सुखै लागि मनाचन बलिदान व मट्ने मोट इमसा छुस्यो ललिता अचैफु मिखा सुया पच्च ख्वा याउस संका ताला ताथे सक्छना जित येकुला जिन लिसबिया छिट येको गुजको मको छिट मान समान न या पलक विचलित ज्या कुरे ज्या हठारमा हठा चाठे ज्या ललिता हानन न सुया दिस मसुद ज्या मनसुद मजुल तासा मनसुद ज्या मसुद मजुसा ठुकी सुजी जे ठोखै टाफुवा नापाल मोटो अर्जुसा अठे अठे खला अठे ना लिसबिया निगुन सुद जिमा टन्न मन ललिता जिगो खैट क्याने मोबिसे ठौ टाल नाच यो खनलिस्क्या तल मोनियागो कि टनियागो अले जे ठठमा होस ना त्या टनियागो न आपचेक जो मोनियागो न ठोठा सुया जुई ललिता सुमको चन वय ख्वाइ उन बुनु हिलावन मिका च्वाला च्वाला सन मिका फुसी सके कुन मुर्सी चंग निला मरिया हुन ख्वाइ लाटन के जुल जित काचको सुय खना टाल ठुक सुया दिससा आथे चिपट्या जुला जे छक्को जुल तर जे वो पाके सोया छु लिस बिमुक्त जित ठर्चुन कि ललतै खाले औसै पुक युपा वया छन छु टाटा हठासे आछन जे मड्डीको वेटा सोया छन सक ललिता चाल पिन सोल जिपाके सोया हठा चाउ मिका ठौ मनिय खठा हठा चाल हुकुन सोया दिस वल्लासा ठोलासा छिडेना दिस अले जे अनुकुए चुने अले जे छिना प पिफना दिने छिट चुपन्ने छौया ठासे छिना प दिने छिना जिना प दिना दिस जिला टस्के गजब जुल मसला छ्या छ्या जुल ओ जैफु खंज दन छु सिक मास्टुल जिना प छाजग याउ मखल ढका सतर्क ज्या अनायास ललितै ख्वास व्या तुना वन जित टुले ज्या स्या दल छिट ठखम पट्या मजो छिना प जि गोक दिन दुन छक मख टक छिटो टकिया लिरना दि जि छिना प पिपना अने गोटला ज खेफिया दि जि छिट खेफिया जिमिक तिसना तुने छिट जित उस उसियाना दि ठट्टा ठाव ठौ लाभ है मिखाय पह ख्वाइ भाव प अठे अठे चरा जुन अले व ठौ मिक चिस्ट जे छु ढाम फ्या अठे जुल ठो जित छाठे मुतुन व हान मिकना हटासा दल छिसा सियोला जि गोमना पन देनरो ओहो गोमना प जे अन चाले चुना चुनी गो मनुट ले ज्या चुनी अले एपि कोठा ढ्वा वइ अन जिना प गोट ले अले हुने हान मेम वइ वना हुने हान मेम वइ वना हुने जिठो टले चोपि डक्को न प देनगो ताके सक्से जिय वो जाके पसले बुरा न ठन वो टोबिया न व सकले व ठयरी द व टया चुना जे औचया व पस या चुना जित ठट्टाल के व ठयट लोमंका बना चुना वो ठयके ठम रोटस्का टक्कन से खलाना चोठे ठयट हे टया चोठे चुनक चीसला टया चुना पलक जागा वो झुरकु दन अले जिव ला जुना दल दना दिस ठन मुकुन छिदना दिस गोटला दिस तांगर फुला दिस छिना प जिचुने जि अनचुने जि छिटा उसी ज्या चुपन्ने ताथे व जिगो लप्प जुना ठन्टन मुटी चुपन्ने त मुर्सी लिक्क हल जिला छजा छ्या छ्या जुल वया ठया मन्त अले ठपास्क मचल के बिसौनी माथि होला सुनाना ठोक खसा जिगो छु हालर जि वया ठया मन्त तर टीजका लाफस्के या कुटयना थया ठुच्छना दि हो
तीजको लाटो ता ठटासका माइ वंक सलन ताल स तैगु मखला डकुसे जियरका चित जिम्मयला अले निराश जुया अन्य व ठसक फेटला जिकोठा याक्न प्याउन त हठा चचान लका न्याचेन जित ठस ज्ञानावल के लल्ट डना हन लाजुना अठिया उइ प क्यों वइरका गट या अठिया लल्ट डना जिल्लीको वेचन ठुप्ले कृष्णदास न क्वावया अन्य ठंका होला अले ताल छु बिसौन तेन व आशे जिनावे अले जिन लल्ट पखि मिक भया वो वहे पल गनख अन्य डना जित सोया ताल स तैगु मखला सक्से जियरका कृष्णदास लगा न्याङ्ल जिन छोन लिस बिमला वा जिपिन निम अन प्यावना कृष्णदास क्वावया ताल जिम ततैटा छुया छ न उसा मोटा दासा गस्टा बखां कोचला